kau whakataha tu he porokalama o e pongpongini. Ka koe pongpongini o e houau misa ai parokia Maofanga. O au misa whakatahataha e parokia Maofanga. Ai o ku whakahoko atu ia me he wharelotu Maria tupu i Makulata i Maofanga. I he au sāpate koe aho tapu koe hono uaini o mahina ko o katopa o e wanoa woa e kau whakataha tuai ka koe te makehe anga o e whamafola o e howani koe o waumisa koe ni o te hoko peia koe waumisa o whakailonga ai kamataanga o e wike o e tukuhau pea moe potungau o e tanak tukuhau pea moe tute ai pureanga tonga ai au tau kau whataha tuai pea i he whainga maari e koe ia o e porokalama o e misa o e aho koe misa whako ni o ku whakahoko o e misa whakakatoa ia ai parokia whatataha e Sas Katolika o Maofanga. Pea o ku tatakia e he tokoni tauhi o parokia Maofanga Padre Mahe Augustino. Ele tatakia e hoa misa o e aho. Pea o heni befoki pea mo e kainga lotu o e ngahi parokia ko ni o Maofanga. Ke tau kau whataha i he kaweinga e malanga pe mo wau e misa o e aho. Ai au ku tau kau whataha tuai. Ai he whamafola o ku whahoko atu i he houani. Koe wike ni o whailonga iai ai wike ia kamatai ai wike tukuhau. Koe porokalama whakatau pe ia o wanga maheni pia mo e podungau e koe ni ka koe konga mahu inga ia e anga o e tataki anga o e whatongia o ku whakahoko
i he tataki o ngā ue koe ni, ko e tāna ki tuku hau, pea mo e tute. Ke e pāo toloa ki e whakalakalaka, whakateknolosia, ki hatonga tuutai. Ko e kawe ngai a o e wike tuku hau. Ka ko e houhau misa, o ku tataki a ki e houhau koe ni. Ange koe na ulawe ke ai, o si i heni pea ki nao tolo e kae ngalotu, o e siasi, pea o kui heni pea mo e kaunga au e koe ia, o e potunga au e koe ni, o e tāna ki tuku hau mo e tute. E taki pai pe whoki ai he pule ngā ue, CEO e kere me te wahe. Pe whoka ki nao tolu e kau taki me he ngai waa, o e potunga ue, o tau kau whakatahatu ai he hoa koe ni. Pea mo i kau ngā ue hono katoa. Ka pe whoki he kae ngalotu, o e Church Katolika, o e parokia mawhanga. Koe tū koe e houau, o tataki ai houau misa e pātere mahe Augustino. Koe tokoni tau parokia mawhanga. Pe tokoni pe ki ai a tikoni Eusebio Waterhouse. Koe tokoni ia ki he ngahi houau o e misa. Koe pe whoki ki a kinau tolu, te nau tokoni i hono lau o e leisoni, koe tokateu ki hongongo le lei, bea mo e lau e kore, bea ki nau tolu ia me he potunga aue, ai tāna ki tuku hau o tute, ka okunau i he malu pe o e parokia mawhanga. Ai koe leisoni, koe wholowhola uloaki, e lau ia e Cecilia Tangulu. Pea ko ia pe tene toi lau e sāme. Ko e wholowhola ua, pea mo e toi lau pe e tokateu e ongongo le lei, e lau ia e taina vea matahau. Pea ko e lau e kore, e lau ia e kore ti vea matahau. Ai au kunau whaifatongi a katoa pe me he potunga ue, o e tāna ki tuku hau mo e tute. Ka ko e tokoni ia ki he owau o e misa, o ku tau kau whakatahai i he houani. Tau ku mahino pe tau whanonga mai koe ni, ngai ka wenga mahu inga pe ia ai siasi, pea pe whoki ki hono whailonga ia i pe, pea mo e kamata ko ia o e wike tuku hau. Ai ni au tau kamata whakatahai pe i he wikendi, pea hoka toai mono ngahi polokalama o na ia. E toki whakaongo pe mo ia lorotonga, e tau whanonga tu i he wikendi. Ka koe kawenga, ai wike tuku hau, wanoa wowa, ke pāntoloa ki ai whakalakalaka, whakateknolosia, ki hatonga tūtai. Koe kawenga i au whai bea toki i ai pe mono ngahi polokalama ke, e tataki aki, ai wike koe ni o tau whanonga ai, bea mo wike tuku hau. Ka koe ko ngaia, o wau o e misa whakatahataha e parokia mawhanga, ai ni o tau kau whakatahatu ai i he wharelotu Maria Tupu i Makulata i mawhanga i he houani. Whamawhola koe ni, whamawhola ngatona tu i he rea mo e ata i he walfit poe ni mai whaima e reti o, ka e pehe whoki ki he tau live stream ai Broadcom FM Broadcasting. I he Facebook ko hi ka pau ke fie mea mai ki ai ki he ata, o ku whamawhola tu ai ata i he rea pea moe ata ai au tau kau whadaha tu ai i he houau ia misa molumalu ia o e houani. Ka e ngalotu e siasi kuna u whanofo mai pe, e toki hoko mo ngahi o wau, ai o ku tau whangamaheni, pe mo o wau misa, ai Church Katolika.
pia ngai hoa misa e pongpongini matai tau hi. Ki ka pau te ke whakaha ho mau ngahi hala ia. Ko hai ia tene ala o matatatari. Ka koe o tua o saa whakamore more. Koe o tua ia o Israeli. I e wafa tamai mo alo ko me lau maali e maa oni oni. Tawangi ki a hio te mō tolu a iki. Kore ke whakatulou. A hio e tua e tau rototonga. A hio ne a hio whakaliro lilo e tā pina kulo. A tāpu atu eni. E ki minista o ngau e toku hao wāhenga. Sa mi o Waipolu. Ka koe pare mia re ole o ia o tau ki whanuan. Tāpu atu ke CEO. Kere me te wahe. Mā ki mō tōru si ki kau ngā whanonga tui. Mō ki mō tōru si kau ngāue. O ngāue toku hao wāhenga. Kia thia whawhunga atu rika seniare. Mō signoro to riko whinau. Mā no toko ni. Tiko ni. Pore ngāwe lahi ka mā tauhi lahi. Mō ki mau tōru si kau ngā whanonga tui e sas katolika. Parokia tupu i mā kulata o mau whangani. Atu a talitali le rei whia ki mau tōru e pare mia. CEO. Pe he thoki ka te mau tōru hono katoa. Ka mā te mau tōru katoa si kau ahi katoa. I would like to welcome all the non-Tongan speakers who are present here this morning. I would like to welcome you all to our Mass this morning. Ko ia si kau ngā whanonga tui. Tau katataha mai e pongponga ni ta mamoia tau whero lau misa a ko ni. A tapu ko kene wong sulu mā waru e taimi anga maheni. Ta kore mua atua ki tamai. Kore bene tāpu aki mone klasia mā ki a tōru kotoa. Mā soki e pangau e tu hau ahe ngā mō ki tau tōru kotoa. E tau whira rau misa ko ni ta mamoia mua siasi sa mamani kātoa. A tu i tapu. Mā whakatausi sa tonga mani wei tongani. E ki pupo kātinari mathi. Rika senare mō ki tau tōru hono kotoa. A ki tau tōru ko siasi ia. Pea ko taha ia. Ko koe ia te moau. Ko ki tau tōru. Ko mea rai be.
O tau tō mo humu e ako toa ko hiko tau wanga hala. E tau ta mua hanga ki mua ki atua ko tamai. To mua kore ne saka mori mori mo ne sai mesi maa ki tau tolu. Kau hika tau tuha e mo tau. Me mau sira la misa o manaki ki tau sai ono mo moi hakei. O kua zete ki watua masi masi. E mo tolu hoki ka aina. Ona hala ki tolu to mo e kumutu mo e kungawe. Nā hoki kai whai whitigia ni te tonu kei whai. Io koe wana hala, koe wana koli, ka te anga koli. O ea ko kore ai ki Sangata Maria ko tau o ai te, kau anero, kau sanga tōku a te. Tauangi ki tau mati tau tōla lo ofa toa masi, o ne saka more more ia tau ngahi anga rā ka te tāki ki tau tōlu ke mo ui tai ngata. E ki arofa mai. Kristo e ki arofa mai. E ki arofa mai.
Ta mo sakata mo asira la misa koni misa aho ka ko peste ia kele me te vahe sakata mo na to lo ko sia na aho ya koni mo ya mo po ngau mo ka ngau e to ko ha vahe nga to nga sa miri lo nga sa nau mo ki tau tolu kono ko toa e ki e ko ko ya mau to koni mo mau taki ngau ya nge ho sa ke hoko ko sakava e ia o mau mo ui Watawangi ke mau lawa sakaha e mau osa ke te koe. A ke mau long mo ui ke sai hanga wele lei ma ai ka inga. O kung sanga mau koreni o sa alo ko Jesu Kristo. Ai au puli sakata mo e lau maari e ma ononi. Koe o tua pe taha o ta ngata pe ta ngata. Uluaki o e wholofola, ua tui wahe nima. Ko ia, na ane alu hifo, o uku tu o fitu isi o atani. Hange, ko e tala a tangata o e otua, pea na e foki mai, hono kakano, o hange, ko e kakano o hatamasi o ne maa. Pea ne foki ki he tangata o e otua, aia mohono fuu wahenga tau. O ne au, o tuu i hono ao, o ne pehe. Wakai, kuau ilo, o ku ikai ha otua i maamani, katoa, ka i isi leri pe. Pea koeni, ke tari mua, ha mea ofa, me i ho tamayo e iki ko au. Kakatari e ia, tangi mooni ai e iki, aia, ko hono ao, o kou tuu ai, ha aku tari ha mea. Pea ne whakakore kore, ke ne to'o ha mea, ka ne whakawhisi pe. Pea pehe e ne amani. Pea ka ikai, kai kehe, ke omi ki ho tamayo eiki ko au, hauta kere kere, whiunga moha miuri e ua. He ikai, to e whaiwhai lau lau, ho tamayo eiki ko au, kiha o tua kehe, ka kihe o tua pe. Ko e wholawhola tonu ia a eiki. Sāme whetari aki, sāme hiwango fulu mawhitu. Kua whakaha e he eiki, a hono iwi whakamo ui ki he ngahi pure anga. Mou hua ha hiwa fo'ou ki he eiki, he kuone whakahoko, ha ngahi ngā ue fungani. Kuone osi whakaha, a ene whai totonu ki he ngahi pure anga, pea kuone manatua, a ene mooni, moe ofa, ma ae whare o Isileli. Koe eiki, kuone osi whakaha, a ene whakahauwhi. Ko ene whai totonu, kua osi whakaha, ki he ngahi pure anga. Pea kuone manatua, a ene mooni, moe ofa, ki he whare o Isileli. Kua mamata,
e ngahi ngataanga o mamani ki he whakahauwhi aho tau otua. Kalanga ki he otua a mamani katoa, mou hiki tue iho mou fiefia. Ua oi wholofola, ua ti mote wahe ua. Manatu ai pē ki a Sesu Kiristo, hono whakatuu mei he pekia. Ene tupu mei he hako o te vita. O hange ko eku gospeli. Aia, oku ngauhi ko via au i hono whai. Io, o au ki hoto haisia, o hange ko haanga hala. Ka tala e hai, oku haisia ai wholofola ai o tua. Ka kohono uhinga eni o eku kātaki, ai mea kehe kehe ma ai kakai whili. Koe uhia, ke tai maali e whakamo ui a ki nau tolu foki. Ai whakamo ui oku ia Sesu Kiristo. Pea o mo ia ai kololia ta ingata. Oku mo oni pe ai lea. He kapau na tau mate mo ia. Te tau mo ui mo ia. Kapau oku tau kātaki. Te tau kau ngā tu i foki mo ia. Kapau te tau whakawhisinga ia. Pea e whakawhisinga a ki tau tolu e ia. Kapau oku tauli aki e tau tui. Ka oku ne piki ai pē e ia ki he ene lea. He tala e hai, oku ne lava ke whakaikaii a ene awhio. Ko e wholofola tonu ia ai eiki. Toka teu o ngongo lelei. Whakamalo ai pē ki he otua, koe uhi koe mea kotoa pē. He koe mea ia o kune amanaki ki ai me ia te koe, ia Sesu Kiristo. Tawanga fiatek mo tolo ai eiki. Oe kongan meo lei topu tapu yono to yeluke. Luke kohonongo fulma fitu oi wahi. Pea lolotonga kei whanonga Sesu ki Jerusalema. Nā ne whau atu i e kau a whanua o Samaria mo kāreri. Pea whakawhiawhi atu e ne whanonga ki haki i kolo ai. Ko whawhetauraki mai ha kau kiria e toko hongofulu. Penau kaila mai mi he mama o. Eiki Sesu o whamaimua ka teki mautolu.
Pea toki tafo kia se su o hanga atu ka te ngā tolu, pea ne pehe atu. Mowo ki he kau whaiwhe kau, ke nau sivi ki mou tolu. Pea lolotonga e nau kei whanonga atu, ko whakamo ui ho nau kiria. Pea whakatonga i he toko taha ia te ngā tolu, tā ko maa hono kiria. Pea ne whoki mai mo ne whawheta i reo lahi ki he otua. Pea ne tō tulu tui atu ki he wae o Sesu, o whakamalo ki ai, ka koe Sameria ia. Pea whehuiange Sesu ki ai, i kai koa koe toko ngofulu na e whakamoui, koe whe e toko hiva ia. Koe haa kua whoki toko taha mai ai pē, ai muri koe ni, ke whakamalo ki he otua. Pea reanga Sesu ki he tangata, tou pea ke alu, ko whakamoui koe, koe uhi ko ho o tui. Koe o ngongolelei tonu ia oe eiki. Mea pe mua Egminster, ma CEO, tai ne tau bou. E tuk pe mua ki motuani, sai atua ki whahawha no, te kua aki mangahi solofola maa nun koia a koni. I he taimi koe na moki a koe i he seminario, ka te motol koia ngā sunga waka koe seminario tu ia i fis, o ade kai mautol ko ia ka tamai eki ko ia o si ako patere o ako iai e tau fitu e o si ko ia ta wono ako ko ia fisi na mau foki me ko ia me fisi ki tongani ne ai ki palokia na aloki ngau ki ai e ngau ko iai na ki mahen iai mo kai ngalot ko ia palokia ko ia Penai e taimi nei kungawe mo la taki. Ko la taki e katolika ko e tupu ia. Pea e taimi na feia ki katuanga. Ko le mai he palestini ko la taki parokia ko ni ka tiau. E seminario kataki ki fa ma ki le sa ko malo. Ola ki penesio nga no alo ko fis. Ua pe ko hau mi la paha. Saka kau tamai iki koni te wanga sau ia tani ki lea saka tupu langi lea tonga mamasa. Kai ke henda e tarangi ki tamai iki koni tumai kau nga sau. O sau iki lea koni i he lea anga maheni pe. Talateu pe saka tapu kanotohi pe osi saka malo. Ale tamai koni sane ki rea koni no tangi alo ki lau ba toki ha ho lau tamai kai salala pe ka koi ulo ki be ki ha mira pa ma ko ngai sare sa ki sa me rea ko sa tu langi ki la a eki matu pu'a sai ale tangi ki koni sai ki ka tonga koni sane rea sa malo rea be ko tamai ki koni te ki osa mi te ni ma o se rea Wasi koe kātonga mau ki i whai kawai mo tamai ki koni. Hau whai mehanu ka te au. E seminario. Nau kore atu ke whau maha rea koe te uhangau ki hiki i ai ho maukoro. Hiki ai kau whawhalanglangi. Hangahi rea koko ki whakatupulangi, whakatapu ki raa e ki matu pua. Mo haa fua ngā tolu i ai. O tarangi ke tamai koni. Nā ke pehe ko ia ko alge seminario fisi wako rea whakatonga. Ikai, mai kau ngau ki hau mira paha. O kei, ke uhinga hau mira paha. Koe mea ko iau ki alu he toto. Pau ki a ko ia ka mau te poto mea ko ia.
ke lea ko koe whaka eiki ko ia lea. Tuke si kau ngā whanonga tui, i aha koni wōhuru mā waro teimianga mahe ni. Teimi lahe tau mo ui, e tau whakatai mo whakamaro pe me au tau mau. E tau whanonga koe mo ui koni, teimi lahe di tau tolu tau hanu, lahi hanu. Ka uhau lahi te tau hanu ke la a. So te tōki vai ki. Ka la a suoloa te tau hanu. Ka sisi e mea toko ni te tau hanu. Ko tui si kau ngā whanonga tui, o ku iai aki nau tolu i mā mani koni, o mawhi tui mā mani, o te keike nā uhana tolu ia osa tau e whiha nai. O kai whi tui au na uha ma bena tolu ia. O kai whi tui mā mani, o te keike nau kaina tau osa tau e whiha, mahina whiha, Afrika. O kai whi tui mā mani, o ku nau tau ma bena tolu, Middle East, Russia, Ukraine. Mea whana beta mi kotoa. Ka tau nonga beta tolu ia tongan. Ka tau kei hanu be. Koe pōre lahi e maa ki tau tolu si kau ngā whanonga tui. Me ngaha wholofola maa anu ni koe ako ni. Wholofola ulaki. Tō taha koni ko nea mani. Tō taha ia o kuia ko sentaire. Nea maa uia ranga maha ki koni koe kilia. Kana saka mo uia ha tau otua mo ui ko ia. Kana hau saka malo ke alia sia. Saka malo. Kasi tau lea tonga behe. Ka lea tonga behe malo au pito. Hongo le a koni si kau ngā whanonga tui ko mea ta tau beia. Toko hongo hulu koni kona mai rang maha koni koe kilia. Taka toko taha pe ai. Na neo ngō i ka te ia ki hao saka malo mo kasta i ki otua. Ko tui maha ki tau tolu, pate tau manatu ki historia ka tonga ni. Ka tau tolu mai pēa kuna tolu koia, nau ki tau lahi ange. Nai ai e taimilahi e te tau tolu, na tō ai ranga maha ki oni e Pasifiki, maha ki oni koe Kilia. Pane ādea te ngau tolu ko tōa kaua tau tolu i tongani, nai tau whanga ka inga na ādea ki kolo, ki motu koe na ofia ki fisi. Alga moha amboa, Kiripati, mai konisia, ni anu to whaka mawa hei ki ai. Ko hao ngā kasi alanga maha ki konia, e rada pipihi ia, ma maha ki he kiri. Pana whaka mawa hei ki na tolu ki ai. Ka koe mea koni na hoko pia ki mua, mehe ka mata anga. Ka kai Israeli, na tolu koe na e mao koe alanga maha ki koni, whaka mawa hei na tolu tu whetu kehe. Peke se maa ki na te whiohi olo mo e kakai no molo. Ko tui si kau ngā whanonga tui e whoki me toko taha koni, ne hau ka se su, whaka maa lo ki ai, maa lo se su, ko aun ko wasi mo ui. Ka ne ai mea mahu ui ngai ana e ongo e toko taha koni. Nei kai ke mo ui beia haranga maha ki unono kiri whaka maa te ria whaka sino. Ka ne mo ui ai hono ata mai, ke whaka kau le rei kon se nisi. Ma ai mohono loto, ma ai mono ngahi ongo. Te rawa ke sohi ai makakai, ko mo ui lo ni maia, sosiale. Ka ko te puusi kau ngā whanonga tui na e maa anoha, e ne anga hala. Ko tui maha ke pole rahi maa ki tautou si kau ngā whanonga tui, ia siasi ukai sakarameta e fitu a siasi. Pako sakarameta fitu ko ia, o kune toko ni ai ki tau tolu ke whaka mo ui ai ki tau tolu. O ke ngata pe ia e sino whaka māteri e. Kātoa, mo ui lo ni mā. Sino, ata mai, lau maari e, mo yongo, mo e whaka sosiale. Ko te mlaha te tolu tau ke i hanu pe, pake haa mea u hoko ka te tau tolu. Haa mau ke tau sioi ka mana, hange ko ia ke kau sangata me kau sangata. Ka haa mea ke tau sioi ke tau lunga la a hange kona hako koi Fatima. Tau hanu ngā koe tau tui. Kai ke tau hatoa ngā e tau mo ui. Ke ulaki mana koe ke tau siwe aha ko tau mo ui. Tau whawhetai.
tau ki mau e mana ga mo i ko mana ia o to kulaki soa mai tua ti ta to ia aho ko toa sa sta sa malo ki ai tau ki mana ga le le ia ni na to ia na ia la mai ko ma ki la malo pe no ki mana o kia te na to no sanga ta ia sare mahaki kansa mo ha sua ngai ala ma ke tu usi su ka me ha sua tau fie mari be tau tolo o kia te na tolo nai pilisone ngai ko na tolo ia mo tau te ai me ha sua tau fie mari o pore ma to si ka ga no he tui te mla ho ke tau fie mari ki me ko tau ma u e tau ke hanu be pore ma tato a ko ni sapate mo fulma wa te mang mahni tau fa he tai mo fra ma lo ki o tua i he me ko tau mau ke be ma lo por ngau ko ia tu ha wa henga ha o sia na tol ko ia nga por ngau e i hanu ko ia ko si ko ia wa he pa na tol ko ki si ko wa na to ki ala na tolia to ki ta na ki me turiki ke fa la he ke wa he o te mai si ka ngā whanonga tui, tau whakatai whaka mārohi mea kong tau mau. I whisi, ana toria ia i maha ka wahe ka mārope. I hata whanua ange o te si ange ia. Ka tau whakatai mo whaka māro i mea kong tau mau, ki o tua ko ia, o koni hanga whakakato ngai mea katoa, i a katoa i tau mau. Mo kata ke mea ke tala ke tau tui, o ko tui ke tua o ko tamai mas. Hangai mamani o hai o takata mo ne ke popua ke makai ke tawataina ke skane ke popua ke mate o kuni talaki ai tawataina o tau moui ke tau hufia ai kautaki ai siasi o Kristo ke nau kei mohu whaunga pe I hono whakahoko atu, ai fia o I gospeli ki he toko taha kotoa pe. E ki e, tari mai mu ai mau koleni. Ke tau fia ai kautaki o mamani. O kunau pure I whakapopula ai honau kakai. Aki ai me atau. Lao ta e whai to tonu. Pē ko hono lohi aki I. Ke whakaririu mo aki nau tolu, e he iwi o e ofa, ke whakatau ataina I aki, ai kakai. Eiki e, tari mai mua e mau koleni. Ke kei tuple kina ai pē, ai ngā ue ai kautoke tā sino kotoa pē. Pea ke nau kei whekumi ai pē, ke whakalakalaka, oi mo ui whakasino, ai kakai, ai otua.
E ki e, tari mai mua e mau koren. Ke tau hu whekina, ai kau mahaki kotoa pe. Aki nau tolu o nau mo ui mamahi. Ke nau mau ia te ki nau tolu, pea mo ki tau tolu foki, ai amanaki ki ha mo ui fo ou. E ki e, tari mai mua e mau koren. Ia e tau nofo tatari, mo tu amelie, ki ha toi haele mai a Kristo. Ke tau kei toka ngai ki nai pe, a ngahi fie mau, aho tau kau ngā api. Ai sola mo vulangi. Pea mo ho tau whanga toko wa, ko toa pe. E ki e, tari mai mua e mau kolen. Mai o tua ko mau kore ko uhi, ko mau sanga toko wā, mo mau sanga toko whāsine. O i kai ki nau toi lau toko ni i ki nau tolu. Whaha mai ka te ki nau tolu, nau kau mo ki nau tolu ko ia. O mau kore ko toa no sa alo ko se sukisto, ko ia pe ko mau e ki. Ke mo kore kai ngalo to ko tau ta mai mas mati ke tau se lau lau ni. Ke tau lotu. Ke kie tare ngai me o tani mo roto ko mau mo ya tu i mo o ta. Ta wangi ki hanga i polisia ko ni, o omia ki mau tolu ki ho lam lagi, o whanga no korendo sa aro ko se su Kristo ko i me ko mau e ki. Ta wangi ki asia te mo tolu ai e ki.
whakasetai ki he iki ko ho tau o tua. Yo tamai mas mari mo i ta e ngata o ko mau sarele mawai pe e me si tu ko to pe ke sa malo ki a si ona o ku ya suna ma mo i me maula ka holo ka ma ko ki mai lo tongani ko a ko to pe ke sa ha mai o ta mai te ki ma o to lo ni ya ko lo mari ma ni o kune sa o sa re te mau tolu o kune o mea ki mau tolu i mamani ha to meri o sia sia ki kai ke ngata koe me o sa la mari e nane so tu wa sesu me i he mate ai toka te mo e palo me si ka katoa ma sa pasi ka te olangi o ku mau ka tai roto honga mo oni sa ta mo ya sanga ka wangelo o ku mau ka ri sungani o masai o mau pe mau pe. E ki e kokoi pe sumani maano ni, e kokoi pe soki tupanga maano ni sua pe, e koi e mau tau tau pakeni ki te koi, e ki a se tau lalo saka maano ni e ngai mea osoko ni, a ki pea i de la maari e maano ni, e hui kai hoko i a koi sino, e moe tata mau eiki ko Sesu Kristo, e me tokoni saka lau maari e suki a maki mau tolu. E manaki keni tukuangi e ia ke pekia, ane to oa ia maa ne whawhetai. Ane to ki pakipaki rawa ia te whaki ki ne kaua ko ngā moni pehe. Mau to oeni ma mo kai katoa me iai. Ko hoko sino oeni. Aia tuku wange ia ko uhi ko ki mau tolu. Ba hire me bena tau mawhana ne te toso ki moi pū, o ne toe whakata i ei pē. An oarewa ki ne kaua ko ngā moni pehe. Mo toso moi ni ma mo inu katoa me iai. Ko i poe ni hoko toto, ko toto ia sua kawa su ou. Ai e lau i kuonga pe tai ngata.
Pe liringi sokia ko uhi ko ki mo tolu. Pe mohe kakai ko toa pe. Kai saka mole ia ia ngahara. Mo whaieni ko hoku saka manatu. Oe misiteri e ni oe to e. Mana tua de pekia mo to wa alo o ia to nga ma mo I hakeni ki asiona pane mo I mo I pu soki hu I tangata io ma to sa tai soki ke te koi ko ia ko ia si taularo asiona o tuku mai ki ma unu at ke sai tau hi I rolo tonga o ao eki io ma to ko le mama ia soki I roto ia te mau tolu o ngata Ko ngau e lau maari e maangi, te ria sino bata ta Kristo, ai o kamilikina ki mau kau ngā tari whakatahai. E ki ke ngā se songa e whamua ki o sasi, ai o lau tonga makola te sunga maamani, te ria ke te pulikina te a sofo whani o na kakai, e ki mātu I tāpoko wharaki ko, mau e ki pupo ka narimasu, kau tiko ni ka ngoi fua kawa, Kau seminario ka apostola mo whahinga tapu hono katoa. E ki kasi taurara moa ku mau kainga koe, na toki mau lolo mea manaki ki atu etu u. Ma momoe si kainga pe ki hono katoa pe. Nga si lau maari no ki taka hori maamani. Ma nga si lau maari katoa no ki ta mia e purgatorio. Ka uhiga na mātai olungi a kusunga. Nga si taurara moa ki te mau turuni hono katoa. Ma momoe hake, o ngau e kone tuku hau rahinga. E ki minista, ka maa CEO, ka maa kau ngau e hono katoa. Ka tāke moa atoa ki nau tolu. Ai ke o sā mo sai tu tonu ka maa sokia merino. Mo sa kata moa, e ki pare mia ka minista hono katoa. Maa ki na tolu na tatake o mau ki sonuan. Ka ke ngaro mo ngā ki sā miri hono katoa. No ngā sā nau la taki. Ike ke ngaro kau toka wei vai. Mo ki nau tolu katoa, tā koto I moenga mamahi. A ki nau tolu ia pilisone, e eso nau tolu no katoa, nau kore I mahu whaki. Ko ike mau kau ngā maawai mo ui tangata, ka tā maria ko sa ita po oua tua, sa ngā to so setho ko hono hoa, mo I kau apostolo monu ia, o maaga mau na ni suape, Ni nau saka hoi ia sona I loloni, o mau saka wiki ia koe, mo tuku koloria ki wasio, to unga I alo ko Jesu Kristo. Kawi ko Jesu Kristo katamanya pio katunga ko kia te ia. O kusake ni katako tua katamai masi. Kakatamo e lau mari e maorioni. Ai ram lagi mo e gloria krausuri. O tangata pea taingata.
whai kore rewa ke tau tamai o toa kai lotu, na kone kina ki tau tolu o tau whakamoui. Ei, mau tamai o te wani, tau pāo wafa, e hoko mai hoko e hama, whai o whanau o māma, o me koe e wani. Whai e ki e mautangi ake ki whahaus ki mautolu, i ngai kōri fua pe, a te tauralo ke tokai pe merino lo tonga mau ngai aho, e to o ngai to kōni mai ho alo sa, ta wangi ke mau noho tau a tenu mea ngara mo e whengata ia fua pe, ta mau noho tari whake pe to haere mai, a mau whakamo ui ko Sesu Christo. E ki Sesu Christo nā ki whakorangi ko ka apostolo pe he, o atu mā mōtolo e merino, ko ao pe merino, o ko whua ki atu mā ki mōtolo. O anā ka whio ki mā waka hara ka ki tui au e keresia, ka ke toku mai mua mā mōtolo e merino, mo e wonga taha pule a ngā ai o ka whio mo pule ai o ta ngata, ke a ta ngata. Amen. Ka wangi toko mā me te mōtolo a ki mā rie ai ki. Si kāinga ke tau whewho ake a merino a Kristo. A tēnā tua o ke awenga haramamani. Ko e nea kena atua me fua mo awe ngahara mamani, no ia ko ki tau tolu prafe ke katoa na alo e atua. Lolotonga tau whatahan whoki he hoau he misa misa whatatahan kolokia mawhanga
te foki ono whailonga ia te ai ai kamata wike ko ia o e kau kau fulong pata ko ia e te lau tumani te ko lau tumani ko e tani ko hoka te he hiwa wahoka te rotonga ia o tai malu tu tani ro mai kau kata ko para mo ko se sta do pa ko ma ko ata ni ma fa
tahu tu. Kita mari kawan, tiada silo mutaka horo. Karena saya tahu ini mui, kau ini kira kata. Amin. Tau himai e tau litu sia he wike ko tau situ a meiai. O ato a kore ke la taki whakapalokia ke mau hoko atu mua e whatongia ko ia i he wikeni. Ngahi aho whamanatu toko naki ki a Sangata Teresia Avila. Tai mimisa ki he wikeni ki maafangani me monite ki he toko naki taimi ono pongpongi. Ki ngahi komnio monite halaleva tusite popua pule lulu homakelikao falaite anana kotoa ngahi misa ko eni taimi ono pongi pongi taimi misa ki ahotapu kahau malu pongpongi halaleva mopopua hongofulu maafanga mohomakelikao ngahi whakataha a kautaki isi ela Filipe a misa ko eni ki he wharetolo o pātere. Kore atu kataki ke maulawa kotoa mai o fufie mau au pito a ho o motoko ni. Ngahi me a makehe whakamanatu atu peka ngā lotu koe mahina eni o Losario. Ki tau lau mua ai Losario i ho tau ngahi loto whare, o hu whekina ho tau ngahi whamili, mo ngahi mea kotoa pe, o si fie mau ke whai a hono hu whekina, pea pehe foki ki he merino i mamani. Whahoko isi ela he ahoni taimi wha ai fiafi, mo tāpuaki o Eukarisia i he taimi ni ma. Ki kai ngā lotu ho makelikao, ka mata ke mou sio atu, ke o mou ngahi hiwa, ke o mou aho, hufanga i he mahina katuu. Ki he whanau o kuako fuatari eiki ki he tauni, ka taki, e ka mata i he wike ki tua, ai ako fuatari eiki, pea oko fufie mau ke mou le sisita mai. O kulolo tonga lele ai ako whaiva ai whanau isi ela kotoa ai palokia pea koe kole atu mātua ka taki o whakapapaui o ko mai a ho whanau ki he ako whaiva. Ako hiva ai whanau la taki ai palokia ai fiafi taimi ono tolunoa ki holo sangato so sefo. Kole atu whanau la taki ke mulawa kotoa mai ki ai. O fia heni ke whakamalo ia a kautaki mo kau ngawe kotoa ai potu ngawe tuku hau ai pule anga iho mo wafea mai ai whalelotu whaka e piropo malia tupu imakulata ke tau kau ngā momoi hake ai whei lau o misa pea e toki whakakato atu e pātele ai whakamalo. Kai ngā lotu, mukataki, o kusi kei fie maupe ke huo ho tau mala e whaitoka, ke kuofi ai whanonga whaitoka. Whakamonu ia atu ai wikeni, pea mohono ngahi ngā whatongia. Li mea ofa a tapu ko osi, maofangani, paanga e tahawhe wangeau hiwa taha seniti e fitunoa, whakakatoa paanga e wahwe mā tolu taha seniti e tolunoa. Malo ai li mea ofa
pia koe ngata ia e tau ngahi whanongonongo. Malola ni ke sekretari tala ke tau whanongonongo. Pea nge koe lau koe ia ki matua koe ia me i he vai popua me turi ki koe. Koe koloa e tonga koe whakamalo. Koe ia e wate ni whakamalo rahi ke minista sa mi vai polo. Ma hoki e CEO. Pea hoki ke kaungau e koe ni e bungau e koe ni e tō hau wāhenga, i a mō si i rangawhatō ki lalo, ka mō mea mai, ki he aho tapu koe ni tau kātonga i whakataha. Whirau lau ko ia misa, i mausiasi, ko ia e whakamaloraha ki lega misa, ki motolun kutoa, o tui pēr koe kamatani e wike tuku hau, o whapeke kawa pēki e ngai whatongia ke kehe mō whahoko. Hebe ko ia koe amanakon e minista ke ko palokia fo ma palokiani o kamata me ma fanga tau ki popua anana ko mara ki fo ke mista ke ma va te konga ia ki he tori ki koe ako ho makirikao e to uai e o palokia fo o ia mara ki hoko ia no dema o e kau me gai me ko mia ko ia popua ko ia e mista ko ai bege ke mea ia ma ko ia e palokia ko ni ngai sa tu ke be ko toa ngai palokia tok tau mai diga senyare he weekend sa fonga be diga senyare ka mai toko ni ta palokia patele pe ma sun pe so ke ti ko ni minista ngai sa no ho ia fis i he rotonga ko ia loka ko tu ma ko fo ti ko ni i ta si so tonga mo ni we na sa no ho ia i fis e bi ko po fisi amana ki hoko ke rakanga ba tere i tau fo o po ia me to tolu ia o amana ki fa no fo ia ti sema a tolu so hako be ia hen ko ia ki information be ia ka mo tolu si funga waka ko e malo be mo lava mai i a ko di tala mo be mo tolu tala mo nga kere mete va ni mingalo a kere mete ni a fa ele ien o tu be a ko sel ka ko maso ata mai mau ki tau tahau no nai bo tau tahau ma lo ko fa to mo ki te wa ma ko ki tal mo ka ke me te va o si ko ya a fa ri a ko ni por pe o si ko ya misa mu a he o si ko ya mau fa baba fa o si ko ri at ke me mai ata ta puak ke tal mo ka to ti mo to ko to si ka ngawe ko ya ngawe tu ha wa nga ka be ki fa to gia mo ka hoko ko tataki to ki so nwani ma lo ke fa hiva ma lo he ki he esa ema valfit ponima peso ke TV e suiseti malo mo si yang satu kilalo ma fola tu ta fola misa ko ya ko ni malo si ka nga no nga tui si ka ngalo to toa ma ngo tol ko ko toa mo me mai to ka nga ka fakataha fola misa ko ya sa pat ko ni ka mo kata ke me ke fa o si ta misa tawangi ke asia te motolu ai ki tawangi ki mate motolu ta pa ki to ma ki ko tamai ba aro mo lau mali e ma oni amen mo ai fe mari pa ke mo ofa mo ta ya pe ki e ki
lava kakato ia o e o wau o e misa whakawhetai o e aho tapu koe ni he lotu whakatata haia e palokia maofanga e tatakia e pātere mahe Augustino ko e tokoni tauhi palokia maofanga tokoni kia ia tikoni Eusebio Waterhouse ko e aho ni na e hoko be fokia ko e o au misa ka kono whailonga ia i te o e kamata e wike tuku hau ai potunga e tanak tuku hau pea mo e tute atonga me aheni e ekminista e potunga e Honorable Sami Waipulu ka be foke CEO ke le mete wahe pea mo kina o tolu ai kaunga ue o e potunga ue te wat ke ngai po kalama i he wike ko ni utau hanga ki ai ne toko ni he ngahi o wau ko e folofola ko Cecilia Tangulu folofola wa ko taina vea matahau ia to e lau sa me pe a Cecilia ko e toka teu ki hongongo le leina te lau pe taina vea matahau ko lau e kore ti vea matahau ko toko ni ki he o wau e aho ko wau misa utau whamafola whakatahai i he lea pe moe ata me whamalo e pe ki he potunga ue o e tanak tu hau moe tute whinga ue aki ko hike whakahoko te ngahi polo kalama te tau hoko atu ai i he wike koe ni ka hoko mai me he wharelotu whakaepiko pō maria tupu i Mākulata i Maofanga kai whatongi atu i he tau live stream e whaita whatarevu tui fua kai be whoki he tau tawhaki koe ni teknikare lisi a te tok me motua whakahoa heri e lau manu tau whoki atu a he ki loto nukalofa ki whakakato e polo kalama o e hoatani ka mō mea